ba Mudeli Akibari twinjiye muri Nyamakandagera gato harimo update mu buryo bwihariye bwayo isigaye itangazamo amakuru ya transferi biri kuvugwa ko nibivugwa nabonye n'igihe cyabikotinze ndavuga ibinyamakuru bizwi byandika no byemewe nabonye ikinyamakuru igihe cyatangaje ko APR FC yamaze ko yumvikana n'uwari kapiteni wa Tupuisa Mazembe yitwa Maduzone Lorenzo. Biri mu itangazamakuru APR FC twavuze ko ibyiri gukora ubu ngubu ni gukora agreements n'abakinnyi. Yego. Niyo mpamvu imaze kugira agreements n'abakinnyi batatu ariko nta numwe irasinyisha kubera ko nyine hari igihe cyo gusinyisha amafaranga bahari bigomba gutwara igihe runaka. Maduzone afite imyaka 27 bivugwa ko yavutse 98 akaba ari umunyaburkina Faso. Burkina Faso bwaje muri communauté y'abanyaburkina bari muri APR rwose. Ubwo yaje basanzemo Watana Memere Dao. Watana Memere Dao urumva abanyaburkina. Harya muri babandi bashatse mu defense nta mu Burkina burimo. Oya. Babe Diara ntago. APR shobora kufite umuntu rwose muri Burkina. Uyu mugabo rero yakiniye Mazembe kuva 2020 saison 2023-2024 bize ngo yaramaze yo saison ebyiri. Yego. Yahageze avuye muri equipe twa AS Customs yo mu gihugu cya Burkina hakiri igihugu yakinnye. Ubwo ni saison 3. 23-24 na 24-25 5-6 ni saison 3 we tubaze nabi ariko nta handi yakinnye hatari muri Burkina. Niyo mpamvu ni imyaka utayishidikanya ko yakinnye amakipe abiri yo muri Burkina gusa ahita ajya muri Mazembe abiri amakipe abiri yonyine. Imyaka ingahe nyine kandebe shaka gukinira abiri ariko imwe akayikinamo igihe kirekire. Records zigaragara muri transfer history ariko imyaka 27 igaragara nitwa AS Customs yitwa Kozafu yo ntabwo bigaragara ryegereyemo. Tugiye mu myaka ya Afrika twamuha 30 ntabwo ariko bose baponyora ariko hari abakurira mu kademi baponyora bose Abanyafurika benshi byihorere ubuse rita twigeza aponyora imyaka nawe uraponyora utari umukinnyi sinjya aponyora imyaka ngese ndirikari mwajye mundeka ugerwa ari kare yo kuba nishakira kwinjira muri Amerika nashaka yafashwamo n'ababyeyi noneho nashaka kwinjira muri Amerika ntabwo ari ibintu byanjye murabishakira iki nashaka kwinjira muri Amerika bikanga cyashaka kujya muri Leta Zunze za Amerika kuryo kazungu yabyemeye. So uyu mudefenseur rero ni umudefenseur ukomeye kare twakurengeza ko Mazembe yasubiye inyuma niyo mpamvu iri kurekura n'abakinnyi nyine. Ubushize yabuze amakipe abiri yasohokeye Kongo yabaye ya mbere yari Central Rupopo ya kabiri yari Maniema izo zahagarara yasubiye inyuma kuva niyo mpamvu rero munsi iri gusinyisha ba Bing Bero kuva Katumbi ananiwe gukorana na Kisekedi birumvikana niyo wari nyiri Mazembe niyo wayishyaga byose yahise rero isubira inyuma cyane ariko ntibivuze ko itagifite ijisho ryareba impano ryareba umukinnyi mwiza ahubwo si izasohoka Mazembe birashoboka Shampiyona ntirarangira se ubona ko nayo isigaye ku izina isigaye ku izina iyi shampiyona ishobora gusohoka nini. Uyu Zone rero arakina asanzwe mu kibanza ni umukinnyi ukina ubanza mu kibuga buri match arakina muri match imaze iminsi 3 ibaye yambara nimero 5 mu mugongo ni kapiteni wambara nimero 5 umva mu defenseur hatari nyine equipe igenderaho. So yombishe rero APR muri transfer nkizi mu myumvire utamva ko APR igura abakinnyi bakomeye mu myumvire ikipe ya Mazembe mu myumvire y'abakinnyi bayo ibiri hejuru ariko Mazembe ntitwabura kuba ko yasubiye inyuma mu myaka nk'itatu ishize kuko hari n'igihe mu itsinda rimwe na Yanga itsinda nk'ikipe yoroshye iranegwa Mazembe numva ko ibutsinde Yanga gusa uyu modum abantu babyumve neza yarashoje amasezerano ya kapiteni wa Mazembe ku myaka 20 yarashoje ngo equipe abafana wa Mazembe ku nkuru nsoma zo muri Kongo bifuza ko equipe yatangira kumuganiriza akongera mbere yuko kontra irangira ko kontra irangira mu kwezi kwa 7 bivuze ngo iri kurangira ubu ngubu urumva n'umukinnyi w'umurideri w'ingenzi w'umuyobozi mu kibuga kapiteni w'ikipe nagwa kapiteni wa Mazembe 185 muremure w'ibigango w'imbaraga ariko bivugwa ko rwose Mazembe ngo ibijyanye n'imari ibyo yasabaga ntabwo rwose Mazembe kiri kuri level yo gutanga amafaranga ayo yasabaga rwose yarakenye n'izina Mazembe biri guhemba amafaranga make n'aba Bing Bero bagiyeyo cyo kwitera kubarengereza 2-3 bitatu ntabyo yatanga faranga make cyane 2 gutyo Esubi inyuma urumva ngo birajyana kare bazana afite ikibazo n'ubutegetsi bwa Kongo buriho uyu munsi ntago yajyaza ibahe
Lubumbashi muri rusange ya peri irimo iragura neza abakinnyi cyane rwose. wa muwinga twavuze hano ejo Seto kuki yatinze kumutangariza abanyamakuru ba APR? Kuki yatinze kumutangaza ko baburekinze saa 11 z'umugoroba? ako nimwe mwancokoje hano Oya warivumbuye ngo kandi umuncokoje nazivuga kandi wasanga ufite n'izindi za APR karenzi n'igitangaza nkina transfer yo kwihe koko. Amani Michel usigaye umenya na transfer za Rastaman none siwe wancokoje ngo mumbwira ngo yakoresheje inama kuri video ngo ababwira ngo attention ubwira ari nka warning iri ari nka warning ngo niyongera gutanga condition zo kubanza gupostinga video yawe ya a few moments later muzatangira muri izi transferi ubona ko injya urayigabanyije niba kuko ibyo ibivugwa ariyo kuko kuzana nge kapiteni wa Mazembe ndi puruna uyu mudefanseri arahamagarwa muri equipe y'igihugu uyu mwavuze ejo mwavuze abo se peresha abo defanseri babiri muri aksa Lorenzo nabonye atemera ibitego byuriya mu winga ndabyemera ibitego 10 hagiye kibiri 12 nabivugiye ese usuhinduka akakanyero ndabyemera ntabwo ari wowe nijoro tweretse match ya bitanu jewe naberetse match ndavuga ngo uyu mwatakaraakaze mbereka match batsinze 8 yabonyemo 4 uyu mwataka ameze nk'abaharani 5 ibaze mu winga utsinda 5 muri match icya gatanu buriya ntabwo kigaragara waravuze ngo azi gutsinda ngo nka watara nyine arakomeye nka watara neze sibyo ibaze mu winga utsinda ibitego byinshi namuna mugereje na watara umuwinga ukina kuri 11 utsinda ibitego byinshi watana wakina kuri winga atsinda ibitego byinshi ese ko ndabivuga utabikuye ku mutima ndaneze ibibazo bikomeye cyane muri mujyi wa Kigali hanyuma nabonye abanyaburukina Faso kare uyu mudefanseri baramwemera ku buryo hari page nasomaga y'abanyaburukina Faso ikwikirwa n'abantu 138 ni page ikundwa cyane hari umupira w'amaguru barimo gupropoza ngo ubundi watangira guhamagara Modu Zone bagakora pair y'abadefanseri w'ikipe y'igihugu cyane na Edmond Tapsoba uyu ni mu ikipe ubwo niyo mudefanseri wemerwa nyuma ya Tapsoba muri equipe y'igihugu urumva iyo profile ntabwo yahamagarwa oya ntabwo yahamagarwa ngo ashaka kuzajya amuhamagara ngo agakina na Tapsoba ariko babona ntabwo yahamagarwa mu kipe y'igihugu reka nahamagarwa ntabwo yahamagarwa kuko kandi ndikubwira ko iyi ni post imaze iminsi Amerikani baramuhamagara ariko nijoro Burkina Faso nijoro Burkina Faso yakinaga na Belarus Mazembe irusha urwego nyine muri iki gihe inyuma oya Amerikani iri hejuru nijoro Burkina Faso yakinaga na Belarus amakipe y'ibihugu hakinaga Tapsoba hakinaga bita Nganyu uri undi mutipe hagati nyine reba iyi page bari kuvuga ngo ese murabyumva gute dutangiye guhamagara Maduzone ko ari umudefanseri mwiza agakina na Edmond Tapsoba urumva iwabo bamubona nk'umuntu w'inyenyeri waza muri equipe y'igihugu senior ibyo ntibihagije akaba yakina ntabwo arahamagarwa na rimwe kandebe makuru ntabwo yabura kabisa mu kipe y'igihugu page nangerega page yanjye iri 120 icyo nanditse bavuga ku mupira w'u Rwanda nikiba ariko ntabwo kiba ari munyemere rero public opinion ikiganiro tugisoreza hano nubwo mbona Saidi yashakaga ijambo ngo naho ku munsi w'ejo yaryimwe Saidi ariko ntabimuvugiye ibyo ashaka wabimuvugiye ni minota 240 mu kiganiro cya mbere cya siporo hano ku butaka bw'u Rwanda reka tubashimire cyane abo twabanye kuri YouTube channel yacu tubashimire cyane kandi abo twabanye kuri FM ndagushimiye cyane Naisa wakoze cyane ndagushimiye cyane Oga wakoze cyane mukase yanyandikiye ngo reka yivugire ntacyo ejo tuzamuha umwanya ndagushimiye cyane Sinya Kazum Clever ndagushimiye Rikari ndagushimiye cyane Sinya Sam Karenzi umunyamakuru wa mbere mu Rwanda asante sana nshimire cyane Magnifique wadufashe ndetse na Gasana Nerva Imana ibarinde twe nawe ku munsi w'ejo